Emmanuel, 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 Emmanuel. Your name is God. Emmanuel. Your name is God. Emmanuel. 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 Elohim El Shaddai Adonai. You are the voice of the thunder. You're living inside of me. Your eyes is like the lightning. You're living inside of me. You are the fourth man in the fire. You're living inside of me. You are the breath of life. You are living inside of me. Reaching
is a cry in my heart that my words cannot express. There is a yearning in my spirit that I cannot communicate. Spirit, hear the voice of my heart. Pray to the Father. Spirit, pray. Pray to the Father. Hey, Spirit, have your way. My intercessor, my advocate. Spirit, pray. Hey, yo, yo, yo. Pray to the Father. Meshani elodono. Ikweli la losoko baba le loswela. Isukwela. Esaya. Pray to the Father. Elele losoko. Swelele la poto swelele. Ishayo. Isuela. There is a place deep in the waters that my heart longs for. There are realms of the Spirit beckoning on me. Spirit, hear the voice of my heart. Pray to the Father. Spirit, pray. Pray. Spirit, take control. Yo, 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 yo. Hey, Spirit, have your way. Spirit, take control. Ba, 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 ba. Hey, ando so fo, hey, ando so fo, yo, yo. Spirit, pray. Hey, my intercessor, my advocate. Spirit, pray. Spirit, pray. Azuela, Isuela, Isuela de los Juan. Abba, Father. Abba, Father. Spirit, pray. Swalela, Isuela, Equania no doso come le toso no dosuela. Spirit, take control. Hey, Jesus, 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 yes, Santo, santo, aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, tu hermano, buen día, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria, aleluia. Demente bendición aquí, hermana. Aleluya. Pray to the Father, pray to the Father. Hace oraciones, tata, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. My intercessor, my advocate, pray, pray, Masuela, Eswania no copo, Esuele no zoara, Esale kono suelelera. Somebody lift your voice and pray. Ayaya, oyoyo, Isuela, Isokoko, Masaya yoyo, Esuele kete. Aleluya. Grita em nome de Jesus. Vamos gritar em nome de Jesus. Demente aqui, aleluia. Yes, sim, Senhor.
Oh Dios, sí Señor, aleluya. Thank you Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, aleluya. Lagi adorasyon ng posisyonado ang bukas. Keshelo Habri, biniden ko binibisa po sa kanilang tour. Biniden kunyong den komunyon ko Diyos. Junto con nos en unidad y acuerdo. Keshelo Habri también din ang kaspa. Angel po sumibaba ng papapya de presencia de Dios. Meskos con nos también de presencia de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Vampiro, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Vamos a por así. New hand lo por así, Tata. Aleluya. Sí, Señor. Nos te recibir. Vamos a caer en la gloria, aleluya. Vamos. Está bom. Jesús, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, llevo tu nombre. Pampa, en nombre de Jesús, llevo tu nombre. Aleluya. Jesus. Yeshua Mashiach. Aleluya. Me integri en bocas. Aleluya. Ahorita un día picayente, mi romana. Akhirat nos está haciendo oración para Venezuela, con Kosovo, Aruba. Pasó un temblor más grande mes a pasar na Venezuela. Anto Kosovo, Aruba, também há efeito de amém. Que mende a situação, nós também trazemos oração beque. Pensar que o romano está op de hoogte, mas já vemos que também diz lá, mas nós trazemos nos islas e Venezuela também passou, mas algo grande sucedeu e bom ave de madrugada, amém. Mas um temblor grande na Venezuela que afeta Kosovo, Aruba também. Aleluia, glória a Deus, sim Senhor, amém. Lidiana, gloria a Dios. Dios bendicionado por Lidiana, que aleluya. Libera Sabina, su familia Sabina completo, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, aquí. Kita nombre de Jesus, kutribo tu nombre, tata, thank you, oh Dios. Thank you, patur, nuestro hermano, kuteikaba, Señor, oh Dios, por palabra, kutabira, bibo, de aquí. Thank you, pa mi kasami, vida, nos pide salud, nos yuna, nos nieto ng Señor, oh Dios, nos ministerio, nos como canal, oh Dios, como administrador de nos, dembira de kadong, dembira de urkutun, tu con nos, tata, pa ng kas, con ayuna, ng trabaho, oh Dios, ting éxito y prosperidad, alto bendicionato, dia de novo, tata, mente kita tremendo, mente kita poderoso, mente que mi humano, oh Dios, tata, nos cercaría tu, oh Dios, lo en toque especial, mente kita tremendo, gloria a Dios, tata, mente que nos grita en el nombre de tu nombre, aleluya, romana, ora pa po cercaría, no lubida que buku di Joshua, buku di Job 42, versículo 10 tabisa, ora Job, hasi oração pa turso romano, su cercaría su amigo nam, Dios bendición ego doble porción, aleluya, tur cos que la perde, cos que dava tin, tur malesa ser sanado, tur lo cual que la perde le doble na ave mi que bisabo, Dios que bisabo, perseverancia de fe, ante oración de unidad, un acuerdo para ser carina tur cutoronte bo, doble porción de papa, aleluya, Cristo en nombre de Jesús, de mente que vi romana, aleluya, Hostilidad Sabina, bendicionanos, tem Sandra Adamos, bendiciones, tem Laika Alzano, Laika, conta, Dios, gloria a Dios, Dios bendicionamos nuestro hermano Sebastián Alzano también, Dios bendicionamos tiempo de mente que aleluya, nuestro hermano, Stephen Alzano, tem Filomena Bernardina, aleluya, gloria a Dios, nos toca gritar en nombre de Jesús, de mente que Jesús, en nombre de tu nombre, nos salvación, bendicionam, turcosa bendicionam, perfección, bendicionam, oh, tata, onde pior que nos grita, en nombre de Jesús, nos tem rental of sense también, esta nisa prudencia, aleluya, de enskede, también te incendeu tu conosco, hermano, gloria a Dios, sí, Señor. Mente que tu mente especial, uma de webs conosco vindo em oração conosco país Venezuela, com Kosovo, Aruba, nos islas levou temblor grande para ser bom, então 7.5 o toca Venezuela mais rabiamente, então com Kosovo, Aruba também afeta que meio nos 5-3 nos têm na oração, aleluia, amém.
Gloria a Dios, thank Señor, nos adoración ang posisyonan. Hindi rata Dios bendicionado perfectinderado también de mente aquí. Aleluya, junto con nosotros, aleluya, gloria a Dios, thank nos tiene nuestro humano que tapay trabajo, la que nos hace una oración para nuestro humano que tapay trabajo, aleluya. De mente que la que nos se promete, nos es Lidiana Sabina. Thank you, Tato, Dios, para Lidiana Sabina de mente que Señor Dios, echa web, Señor Dios, y gloria 25 de junio. Tato, thank you, Dios, Lidiana, Dios, sometiendo su mes, tendiendo de Dios, Señor Dios. O avinunto con nosotros, Señor Dios, para su pan de cada día, Señor Dios, para un éxito completo. Venga día ya, viva, para su dilán, su día, oh Dios, está bendicionado. Gloria a Dios, date mente aquí, Señor Dios, nuestro Dios, camino lidiana, Dios, data, gritando na voz, Señor Dios, thank you, Señor. Thank you, Tato, Dios, para vida lidiana, thank you, para vida salud. Thank you, para su yun, su nieto, su sesterino, Dios, su trabajo, Dios, su casa, oh Dios, turco, terontiche. Thank you, para mente que, Señor Dios, bangla, campana, rontiche, oh Dios, unda que llega tu bendición, quien que pasa con tu bendición, gloria a Dios, mente que, Señor Dios, bangla, protege, Señor Dios. De su dirección que te llega a ver, Señor Dios, unda que parece, botón tu conecte su trabajo, en nombre de Cristo Jesús, dar sabiduría y conocimiento, profundidad y palabras administradas en su vida. Tan quitado, oh Dios, tanto lo cual, oh Dios, que comprendido, tanto, oh Dios, ministrado en su vida. La que también está, Señor Dios, tenga perseverancia de Dios, Señor Dios, perseverancia en espíritu, ángel para hacer soporte que dentro de su casa. Tanto, oh Dios, de perfección de su vida. Thank you, Dios, que está cumpliendo con hópicos, oh Dios, con la tiempo presencia, con la voluntad, Señor Dios, pues somos examen que Señor Dios, el ángel que está para tapar en la puerta, para dentro de su casa, cena con él, aleluya. Gloria a Dios, date mente que va a bendicionar, mente que palabra de Dios ciega de movida lidiana, oh Dios, tocabo, el ministrador diablo, en turbuyuno, como nieto, oh Dios, bongori, Dios, tatil, turcos, tu situación, de Dios, su man lidiana, sí que va a perseverar, tu mente de oración, y ping junto con nosotros en comunión, de la presencia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, un día bendicionado, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, sí Señor, aleluya, un día bendicionado de vuestro trabajo, los cascos, yo no tú, no te pintamos ahora que con nuestro mga kutabay trabaho kita mistika pan anol mistika gloria na Dios mas de Dios mira po conta no tres pa po si abuko bumamo ko tan tuliya po sa atin gloria na Dios taranki dan kita to con mistika pan anol tambe binunto con nos tato de presencia ben grande sea su nombre diano un día bendicionado para nuestro trabajo po tiene aleluya gloria a Dios dan Dios ku mistika pan anol tambe binunto con nos tato ben grande sea su nombre de mi vaya maribe nombre de Jesús, Señor Dios. Tato, Dios, para oración, Señor Dios, oración de unidad, tu acuerdo, Tata. Tato, Dios, si es un camino, man, pandiendo un proyecto, tan quitado, Dios, con mística, bien, Tata. Favor, Dios, come fuerte, Dios, para ministrar de familia, van Arnold, de familia, Brown, Dios, bendicionada, mística, su yun, su casa, su trabajo, su mamá, Mirna Brown, su román, Tania, van Arnold, tan tú, Señor Dios. Tan que para sabiduría, conocimiento, como tú, la mística. Tan que, Dios, con la voluntad, de mística, un día bendicionado por corda mística. Dia 25 de julho, nós temos costo na tela. Nós temos bautismo, nós temos costo, não me paga nada. Reserva, belme, traz para o bisamo, o que eu também mística, bom? Cordo que Deus começa algo de movida, não lagi que não limitar, amém? Glória a Deus. Tak Deus para nós, surumang também, Filomena Bernardina. Humana, nós assim oração para humano, que o texto bichator, puting ko ba ng trabaho ko ng kostang panampo sa resto kan doon sa rumah tayo sa trabaho rumah tayo ng board pero hindi siya torko sobi musta kuen ko orasyon mo ba pananti tama ta bendisyon naman hindi ko web sa kita kung taping o Diyos ko Filomena Bernardina gloria na Diyos dati may intaki Filomena Bernardina unto ko no dating grande sendo bonombo nabuturo no gloria po to Filomena sa den heldri alga soso de capa orasyon así o Diyos turbeinta junto siguro Diyos junto ko pagurumang din entero landa corso rubo bonen nos turto junto dengan nombre de Cristo Jesús inta que Señor oh Dios ministrabo poder ministrabo gloria dos Jordi Filomena Bernardina por su caso y uno ser querido tú
tem paz e de comunhão junto tremendo. Tanque tato que Filomena Bernina sa kunta e po asinada de Dios po sa turcos. Tanque tato o Dios ko bakang kumisa kambe turcos kaba. Tanque tato ko tababolon sa atin pidi Filomena Bernardina. Tanque o Dios que sangre que purifica su caso vida e purifica come Bernardino o Dios futuro dia tingo topla. Tu lenga tingo confessar segundo tu dia está valendo. O Filomena está canando de uma direção junto com nós chegando um caminho o Dios uma dimensão alto. Com glória lo manifestava como Filomena está canando arriba santo. Está canando arriba Pedro o Dios para llegar más cerca de vos. Bendicionamos oh Dios prosperidad y éxito tu día de nuevo. Dios su misericordia con su compasión de nuevo vida Filomena. Un día bendicionaba por humana nos turta junta aquí. Van a hacer oración para Venezuela. Un coso Aruba. Pasó un temblor que sucede de madrugada 7.5 na Venezuela. Ando coso Aruba também se Anya toque na DJ, amém. Glória a Deus, Tata, nós está bem, ó Deus, com Venezuela. Nós está bem com Venezuela, ó Deus, com o coração, com a rua, turismo, não é bom. Com a Anya, raspo de EBF, temblor capaz de Venezuela. Tanque tato, ó Deus, culturando com o Tibe na La Guaira. Tanque tato, ó Deus, culturando com o Caracas, Tamaricai, ó Deus, que a experiência é 7.5, que capaz de todo lugar, nada de nome de Cristo Jesus, Tato, nós chamamos de acabou o Espírito Santo. Posicionai em lá, o Espírito Santo chega em Nantada. Oh Deus, tanque tato, oh Deus, que costa tempo, man. Tanque, oh Deus, abro sorry para turcos. Tanque, oh Deus, por lo qual casos de Senhor, oh Deus, não está protegendo. Tanque, oh Deus, para tu rende, oh Deus, Tata, tinham paz, não por escolher, conciliar-se, acabou. Tanque tato, oh Deus, inimigo nos está maré. Oh Deus, vitória, vista, Senhor, vacía nos lugar que nos mara inteira. Todo lo cual que nos mara na terra, nos mara de cielo, oh Deus, nosso mal espírito de flores. Tato quando sentam de corso com a roupa, oh Deus, também tem paz e tranquilidade. Tanque tato, oh Deus, com a água de Deus poderoso, Senhor, oh Deus, tato com nós gritando diretamente aqui. Tato para poder para consultar-se, acabou. Tato em nome de Cristo Jesus, é mainta que, oh Deus, bendicionada, Venezuela, corso com a roupa, Senhor, oh Deus, com a experiência de temblores, pero tato, oh Deus, tato, lá como manta de terra, Senhor, oh Deus, lá que tem menos, oh Deus, morto, Senhor, oh Deus, lá que turcos casos de pero, oh tato, ende nang lo vai buscar bocara. Tanque, oh Deus, per segnal na oh Deus, puta Cristo se que vem. Tanque, tato, oh Deus, tato nel locale, oh Deus, puro espírito malo não lo ser marado. Pa sombra, oh Deus, ta abo, terra, bomam. Abo lá que é coisa que sos de, oh Deus, pa tudo lo qual, oh Deus, que tenho que ser, purificar tere, purificar Venezuela, lava com bo sangue, lava com o com bo sangue, lava com o terra, ma bo sangue, e rouba com o oh Deus, com boneiro, trata com Venezuela completo, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, é mente que, Senhor, é mente que trata a palavra, é mente que turcos te amo, oh Deus, de glória, oh Deus, lo qual como começar pouco de mi carta, então se chama tanque, oh Deus, conosco elevar a oração natural romana, que em nome de Cristo Jesus, oh Deus, nós também com nosso irmão Eugênio Jansen, glória a Deus, trata mente que Eugênio Jansen também, Romano, corre bom, mantenemos a oração Venezuela, corso com Aruba, passou matati temblor que passa madrugada grande na Venezuela. Hopi que bom, hopi ainda falecendo na corso com Aruba também toque de dia, amém? Aceita o news de movimento conosco como grupo de oração para manter nossa oração personal, amém? Glória a Deus, tanto a Deus para a vida de Eugênio. Tanque para mente que, oh Deus de glória, 25 de junho, Deus, tchau, Eugênio Sá, Deus te promete turcos, Eugênio Sá, Senhor, oh Deus, que glória de Deus, Eugênio Sá, que bendicionada, que benunto com o ser humano, oh Deus, tem unidade, um acordo, passamos tur dia, Deus está dando-nos é dia, tur dia, traga-nos luz, então dando-nos luz, tur dia, nos tinco, chama Deus, tanque, oh Deus, chama Deus, tanque para seu poder, tanque, oh Deus, prepande cada dia com a sua presença,
presencia. Conozco vine de unidad, no acuerdo, engrandece su nombre. Tu honor y gloria, pues es gloria de Dios, Dios de gloria. Bendicionanos turta de mente que camino por palabra vida vivo en tu ministrado, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, mente que data por poder tan grande, por poder tan poderoso. Tan quitado, Dios, hoy ya no, Dios, tú recibimos más sabiduría y conocimiento, Dios, en su trabajo, en su casa, paz, shalom, en su casa, en su matrimonio, con su casa, Dios, en el nombre de Yeshua. Mente que Señor, Dios, Yeshua, pues es mucho mes. En el nombre de Cristo, tu tanque, oh Dios, tu estamos administrando, tan gente de ministrar, estamos de Toño, de Turcos y Shuyenta, tiempo, man, data tanque, oh Dios, tu corazón humilde, Señor, oh Dios, como te posicionamos en su vida, diariamente, oh Dios, te gloria, un día bendicionaba, Virgen, aleluya, gloria a Dios, tremendo, oh Dios, te gloria, nos también con nuestro mano, oh Dios. Aleluya, nos también con nuestro man di peina, oh Dios, dulce, rica, aleluya. Gloria a Dios, date mente que, oh Dios, dulce y conto con nos. Engrandecendo buen nombre, ya verso que 25 días, dulce que sa. Bendicionada, ahora poco mi sabodía de presencia de Dios, Santo Espíritu de Dios, Pai por delante, turcosta Pai con. Era llega por mí como camino por tincuya que en el tiempo de tiempo trámite en el día. Gloria a Dios, de sabiduría, conocimiento, Señor, oh Dios, como de una dulce guía. Y papi con él en su reunión, tu conoce oración, tormenta, Señor, oh Dios, a ser guiado el Espíritu Santo, perdonado de honor y gloria, pues, da su pan de cada día, por presencia, y nos tur como romana, junto. Tanque dada nos turden peinato, gritando a Dios, tanque, oh Dios, tanque dada babida di dulce rica, tanque paso yo unang surnieto nang oh Dios, dulce rica momento que fue boceta di isop, un tena bomanang anto papio con Dios, e meditación de corazón y palabra salve por boca, y nos tur punto de unidad no acuerdo, a Dios lo disopo, oh Dios. Y acá delante Dios vos sacaba de un team completo, Manolo Tushi, delante Dios está con mis papia cubo, es cielo abre dulce, permite Dios ministrar en vida de mi integri, permite oh Dios tú lo cual no contenta por desigual Dios quedarán, permite Dios profundo cubo, mais profundo cubo, dulce rica veinte que familia rica completo, como familia completo, dulce Dios tan especial, ponta para vos, amor que la declaraba, amor que Jesús se mostraba, aceita botar de carga, vos cruz mustre amor, para vos ser querido, lo cual no sucede de movida, lo cual no como conocer de movida, vos ser querido tú, no compartes, ya vos va que fractura y yugo, nadie para Dios, aleluya, tanto Dios de sabiduría, tanto Dios de conocimiento, tanto Dios tu dulce saque gloria de Dios, tanto Dios para su cara puede resplandecer de manera Moisés, manera espilpa, sombresado Dios, tiempo presencia, Señor oh Dios, nada dado poqueta mescos, turcoso Dios, tiempo cambia, apariencia, tiempo cambia, manera de paca, tiempo cambia, turcoso, a sombra va a comisar, tendes de Dios más happy, y va a comisar, mira, costa espiritual más verde, un día tremendo, en bendicionaba, dulce de vuestra voz, ave, voy uno como ser querido, tú te protejaba, somos por de porta, evangelio, planta, vai, ministrar de la sombra, e palabra de Dios nunca te vai bimba, si gloria a Dios, dada nos también con nuestro mano, oh Dios, nos también con nuestro mano, oh Dios, Sandra Adamos, aleluya, gloria a Dios, Sandra Adamos, e mente que está tremendo, e mente que está glorioso, e mente que Dios está mostrando algo tremendo, un poder tan quitado. Tan quitado, oh Dios, nuestro man Sandra, damos junto con atento a tres caminos de Tai, Señor, oh Dios, dados la honor y gloria, sometiendo su mismo palabra, o ministrar en su vida, llega un camino mandando un poder la gloria a Dios, date mente que te bendicionar, e mente que te un poder, e mente que te gloria, aleluya, Señor, oh Dios, Sandra, comprende cava, tu honor y gloria te vaina a Dios, pasó me saca su pan de cada día, es presencia de Dios, tormento con su humana, tan quitado de sabiduría y conocimiento, y por gloria como compasión tormento en mi santa, tan quítate me inte que yo soy de ser guiado del Espíritu Santo junto con nosotros y nos turden dos tres grita, oh Dios. Tanque, Señor, oh Dios, para vida de Sandra Adamo, tanque para su trabajo, vida y salud, Señor, su nieto, su ser querido, su humano, su cuterón, que para sombra, luz a resplandecer, con oscuridad, un poco comprender, el camino de que te canta, bendicionate, arriba, Pedro, Dios, manera Dios de Pedro, Jesús de Pedro, mira, a mi iglesia, arriba, piedra, que pueda para fuerte, para sombra, para mi ministrar, diablo, en el pueblo, así, Sandra,
un día tremendo, bendicionado, oh Dios, cubrir completo sangre, tremendo, aleluya, gloria a Dios, Tata, nos está bien con nuestro mano, y tocai. Alleluia, Tata nostra noi li toccai nostro man stimando, Tata tanchi Tata per noi toccai, venga mente chi caminunto con nostro in grande seven number, nabuturo no victoria, posso in gloria, in algo tremendo sta passando, in algo bendicionato passando, alleluia, gloria a Dio Tata, nostro man noi li toccai, venga mente chi derlante che nostro Dio, ministrando Dios en su vida, Señor, Tata, tanto sabiduría y conocimiento como tener, de sanidad en presencia de Bogotá y Tata, en tormento junto con nosotros, Tata, por sobre su pan de cada día, de sacos o día de bendición, para sombra, oración, 2 a 3 juntos, en nombre del Espíritu de Dios, Tata, lo hay de Espíritu de Dios, está caminando, Bogotá y tiempo, permite Dios ministrar en tu situación, te pedimos ser querido en boca de un buen trabajo, un poco llega para mí, toca para mí, Arzano, para mí, América, toda bendición, para sombra, nos toca un canal, que son un grupo de ese Cristo en el día, todo, Lord, nos carga, en espíritu, transformado, nos manera papia cambia, nos manera hasta cambia, nos manera cana cambia, turcosa cambia, nos tan pequeñín, gloria a Dios, no es elemente que palabra de Dios te llega ministrando de movida. Recibe sabiduría de Dios, permite Dios vai profundo como, permite Dios, oh Dios, ministrar camino bandiendo un pollega, con Dios, ante Dios saturcos, Dios que tende vos tiempos ahora aquí, nos puta junto comanda el aire delante del trono, Dios que tende vos tiempos, con Dios, papia con Dios, no es el toca, papá mío toca en un toque, papá mío toca y cambia y recibe gloria, aleluya, un día bendicionado para vos, no está bien que sacerdote Stephen Alzano, Stephen. Virumangsima, gloria a Dios, Tata, tanto Dios para vida de Rumangki, tanto Dios para palabra que mira vivo, tanto Dios para ministrar de ministerios, tanto Dios para atender vos esta que tu día, a pesar de tu voz, a pesar de tu discusión, es saco de palabra, feta pintura y de palabra, feta pintura y perseverar en oración, Dios camina con conocer, camina con comprender, tanto trabajo profundo con Dios, tan quitado Dios positivo, mundo conozco como sacerdote, como pastor de su casa, bendicionada, así por boyun ng boca, sabiduría y conocimiento, profundidad de Dios, su palabra, ministrador de amo, tenerla en completo, está bon, ministra, Señor, ministra sabiduría, ministra conocimiento, ministra voluntad, camina en hambre, pusiendo, no de come, bebe, aleluya, un día bendicionado, papo, recibirlo para Dios, 5 papos, tiene un papio con Dios, nos tapáis acá, Ana María, aleluya, Ana María, gloria a Dios, nos está saliendo, nos está en Almera, Almera también está bendicionada, Almera también tiene un toque, gloria a Dios, Ana María, Señor, oh Dios, tenga mente aquí, representando a Cristo en su matrimonio, en su casa, en su vida, en su casa, tu camino, paso te porta, de tapinio, oh Dios, está patente palabra, de fe, también yo de palabra, y está un tuco su romano, unidad, un acuerdo, gloria a Dios, está de mente aquí, Ana María, un tuco no también, oh Dios, recibiendo gloria, papiando, oh Dios, con Dios, está ministra camino, mande no niega, ministra camino, oh Dios, camino sin complemento, ministra, oh Dios, sabiduría, oh Dios, camino me esté sabiduría, ministra conocimiento, camino me esté conocimiento, gloria a Dios, trata por su santa, pasó Ana María te porta, Ana María vini, Señor, oh Dios, por ministrar todo, te envíe su casa, te envíe su cliente, en tu situación, en su casa, aleluya, en su vecina, en su ministerio, oh Dios, de gloria, por tu sed, Señor, oh Dios, llena, Señor, oh Dios, tan quitado, oh Dios, por lo cual esta recibe turmenta, tanto Dios, tanto con la palabra, la prioridad, tanto Dios, por lo cual como comenzar. Nunca te queda en la mitad en el nombre de Yeshua, oh Dios, te me inste que Ana María un día tremendo, bendicionada para Adriano Bernardini, para yo también en el nombre de Cristo Jesús, nos está bien con nuestro man Janet, aleluya, nos salve Almera, nos está ahí, oh Dios, peletón, oh Dios de gloria, ejército espiritual, del espíritu de verdad que tormenta, nos está curi, rompe el mundo, pasó el espíritu de turcamenta, ando nos está, oh, hasta nos representamos completo en tu estado, nos está junto, nos está, oh Dios, está fuerte, Almera nos turta, baiten,
Spake nessa ka Janet, aleluya, moribund dia, gloria na Dios, date me impeki 25 de Juni, nos tur juntos se ka Janet, ding spake nessa nang oh Dios, di gloria, tan kita tapos sabi diri conocimiento ko badune, que la tende vos tem di pinun tu conoce, Señor Dios, data ko ta supandi cada día vos presencia, presencia de Dios, turmento Dios, junto con nosotros, oh Dios, data palabra tu honor y gloria, oh Dios, como un puerto no paso pa sombre a cruz que te carga, te cruz que el equipo, tu yugo desigual con pasa by secas dirbo ser crina, ella para como soldado con barret, aleluya, gloria a Dios, date ese escuadrón aquí, oh Dios, espiritual, oh Dios, el spike en eso junto con Janet delante del trono, gritando, data, thank you, Dios, para Janet, Marti su vida, thank you, oh Dios, para vida y salud, thank you, Dios, para porta de familia, Marta, de familia Francisca, thank you, Dios, tata turcos diabo ka sosode, thank you, Dios, ta abo de Dios ka formo tu cos, en el nombre de Yeshua, emehinta que, oh Dios, Janet, ta bendiciona, Setni Kuvas, ta bendiciona, Marlene Arnuldes, ta bendiciona, Mimi Ignacio, ta bendiciona, oh tata Ilonka, ta bendiciona, Jordan Raven, ta bendiciona, Winnie Palo Chais, ta bendiciona, Sandra, ta bendiciona, Tur, ta bendiciona, oh Dios, familia Francisca, familia Marti, Tur, la non toque, possono Janet, ta apo, ta esunco, ta delante del trono, ta apo, ta unidad, un aspetto, permiti Dios, vai profundo cubo, yen di persecución, pero vota ten victoria, aleluya, gloria a Dios, date me inte que ta sende, e me inte que te gloria di Dios completo, e me inte que ta ministra completo, e me inte que mo palabra, oh Dios, ta bate pa sombra, e te scarpi di dos banda, magari Miguel Dios bendiciona bunda vaquera, Dios está puntrando turdilla papo, algo está sucedendo, permite Dios ministrar para que te cose, e cosco está trovavo de bem con nos está compreendendo tu cos, pero Dios está destinando nel, gloria a Dios, tata balanta tem victoria, você ver botei, outra tem victoria, gloria a Dios para magari Miguel, junto con nos de Amsterdam, nos está sali fez peito nesse, nos está pai como um esquadrão, um exército de espírito libertado, oh Dios, tata com barret piscinos, turta llega, passa tur forte, pau, tur cosco que trova para sombra, caminha todos os três da espírito de Deus, tanto nos está bini para humana cabeça, esperando misa, aleluia, tan quitado, Dios, pabilinos, Román, Magali Miguel, tan quitado, vida y salud, tan quitado, nos tor junto con nosotros, vamos a jaleo más cerca de nosotros, Dios, algo tremendo, de liberación, libertad, oso de sombra, e comienza que te canota en persecución, pero es mes de sa, como yo de Dios está en persecución, sino algo está sucediendo, llama Dios tanki magali, llama Dios tanki baboyunang, você querina, bo trabaho, bo caminate, angel puta campanaron, tibo turdilla, e camino puta canat, guiado de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, magali Miguel, emergente kita cada stapo, bo dal veniva fiera, emergente que bota tem victoria, emergente que nada um por trovavo de nopini, papini pa sombra bossa cuida Dios está com ele do cos, você cuida Dios está com misa do cos, este alfa omega, este comienzo, este final, este último palavra, nada do trovavo, não está muito cubo, bencante, se Deus o nome, tempo vida junto cubo, muito bom, gloria a Deus, dia bendicionar papo, cada cliente, cada paciente que pince que bota em toque especial, tempo papo, para com mis resplandecer, aleluia, gloria a Deus, lo rabia, com gente também se acabou ave magali, papo de Cristo, que não entra como por lá, comer mais a tempo, com a ave da manhã, guarda para o mata, Cristo em busca, aleluia. Gloria a Dios, nos salve Amsterdam, nos vai como esquadrão, nos vai como esquadrão, pelotón, cubaret, piscina, arnem, indira hato, gloria a Dios. Aleluya. Indira hato, bendicionamos a profeta, como un canal para arnem, como palabra, como un llamado Dios para arnem, gloria a Dios, date me que
Eme que indirado un tucuno, engrandeciendo con nombre, na futuro honor y gloria, e palabra la punto fuerte, nada ministra, oh Dios, de gloria, asombro Dios, en la canta de victoria, está, Señor, oh Dios, a tu postrome, está, oh Dios, tanto que estamos a prioridad, está, Señor, oh Dios, a su panza de cada día, está, Señor, oh Dios, a su comisa día, junto con tu romano, unidad de acuerdo, está algo grande, tanto que te debe, que oh Dios, indirado, no está, es un tucuno, no está, gritan a Dios, tata. Thank you, Señor, oh Dios, kami profeta indirado. Thank you, oh Dios, de canal, oh Dios, bota un santo en su vida. Administrador, dice en su casa, en su terriunda, que llega en su trabajo, que encubrir papi con el doctor especial. Que me que oh Dios, de gloria, ministrado poder, ministrado gloria, sabiduría, conocimiento, que conoce, pero duerme, oh Dios, cuando nos desvía, cuando nos conoce solo, a donde nos rocea, cuando nos turcos, oh Dios, así nos también tormenta, nos hace oración de otro, tormenta nos mencionamos con la pasonda, ese Dios que ya me dan que para tu voz. En grande son su nombre de todo lo cual Dios está así tu día, nos dijo, engrandece su nombre, ten unidad de acuerdo, lo cual Dios está tu día, tú no nos pides a la tormenta, tú no nos día, cuando tú no es luz para nos mira, nos ministra me tan que tu día. Hasta de unidad, un oferto, kami de un poder, kami de un gloria, kami de algo tincusoso de en el nombre de Yeshua, aleluya. Oración de poder, oración de Dios mío, oración de poder de arriba. A todo hora vota fiel, limpio, el poder de arriba vota leve manifestar en el planeta aquí. Eso nos está representando a Cristo. Y ti, esta Biblia viva de nosotros, ver que está viva de nosotros, que con nos papia, que con nos hace de su autoridad, aleluya. Gloria a Dios, date me inte aquí. Que todo está indirato, un día bendicionado podemos trabajar en Arnhem, kubota nuestro man, aleluya. Gloria a Dios, así aquí, Señor, oh Dios, nos estaba es que de que nuestro man, Sánchez, tenista prudencia, aleluya, pastor. Pastor, gloria a Dios, un día tremendo, un día bendicionado, un día de presencia de Dios, nuestro más estimado, aleluya, gloria a Dios, tata, rental, esencia, tormento, cosa humana, tenga presencia de Dios, camina, tata, tabota, ministra, camina, tabota, papia, camina, tabota, centricos, nada de gente, de gloria a Dios, tenga el nombre de Yeshua, machina, integridad, o poder, tan grande, Señor, oh Dios, tan quitado, oh Dios, vete en victoria, de tormento, de tanto con nos, tan quitado, oh Dios, por nombre de eleva, mundo que llega, quien que me impacta con eleva con bombo, tan quitado, oh Dios, emergente que Señor, oh Dios, está bendicionado, emergente que soy una con nieto, también, eso es prosperidad en su trabajo, en su casa, una que pai, Señor, oh Dios, on the record, con su auto, santo, Señor, oh Dios, andalanta, campanaro, ante oh Dios, tata, ministra más sabiduría, ministra lo cual quien sabe, ministra tata, oh Dios, tabo gloria, rendolo, guarda mi román, bomesa, día 25 de julio, no stay, para buen trabajo de Dios pase, aleluya, gloria a Dios, tata, thank you, oh Dios, pero man que oh Dios, hay pasado tremendo, oración poderosa ser así, demonio en casa, gente en casa de liberación, cosas grandes casos de aleluya, gloria a Dios, tata me inte que bendicionata, rentalo, sencha, familia stanista, familia prudencia, turna y un toque especial de abo, Señor, oh Dios, me inte que aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, aleluya, nos turte, tiene duro a Dios, nuestro humano estima, aleluya, gloria a Dios, la adoración ministra, thank you, oh Dios, thank you, tata, que tú estás en unidad, un acuerdo, Señor, oh Dios, camina a tu presencia, unidad, un acuerdo en oración, Señor, oh Dios, tata, sosteniendo otro, jalando tu resuenan ku ta débil, jalando nada más cerca con tu gunot, nos turco ta para hasta fil, nos turco tim kuta fuerte, oh Dios, tata, láganos, apia obdictamente, eso no conocer querido, eso no conoce ainda, mi hermana. La ganancia, ok? Mi hermano, lo que está aquí, ¿no? Ahorita 25 de junio. Ahorita net, un luna promete con nos tiene que día 25 de julio, otra luna, nos tienes actividad na dela.
corda esse manque, corda bom é de awe para outro simão, awe da chapiana, para outro simão chapiana, nos que tintura nombre não. Laga no saco bota bini, anto kukeng bota bini, quanto endo bota bini kuni kukeng bota bini, ya pa nos programa na ordem, mas costam de Deus, ta costam de ordem. Amém? Laga no saco bota bini, seguro. Kukeng bota bini, anto kukika bota bini, kubaka bini, nakapasa kubaka bini, kubaybolbo ko algo, tama sa grade, kubaka bini, kubaybolbo kong bolo. Kubaka bini kong pastechi, kubaka bini kong kiko, kubaka bini kong saladi batata, saladi, kubaka bini ko algo, laga no sata, pa nos to compra, placa tracos double. Boti maka bini ko algo kubota bondage, why not? Bota bini ko algo kubota bondage, nos tinto ko come, pero kung pabing ko algo tama de bong yar nos tra menos cos. Nos tinturcos. Amém? Kung pagka bendition na ministerio tambe, pa compra mas costa queda na abo. Kung pagka tu na algo financiero, pa sostener e cos di e assunto di 25 dias te queda na abo. Amém? Esse laga Deus dil ko abo. Kung pagka postra algo di como bingol, laga Deus dil ko abo, no se pede nada. Abo meste sa, kung pagka yodo ko finance, pero ta algo di Dios eta. Dios está sorry para turcos. Lubita, esa kita di Dios. Unta turte entera, biapa e Dios meta sorry pero nós como sabedoria bíblico tabisa para adoração ta completo. Claro que o apóstolo na cinta, não será se é creyente na cinta, tem hechos tanto, é creyente na cinta. É apóstolo na duna ensinança de parte romana. Sostener é culpa. É só contenting, é só parte só unta é gente bota duna, pero é glória de Deus. Bota legal bem mais cerca de vida. Bota completo dentro cos. Porque sostener financian nós. Bota tomar contato. Porque sostener bota tra salada, porque tra pastejo, porque tra casbar. Bota tomar contato para nós não mestre tra nada doble. Amém? Glória a Deus. Tudo qual está dependendo é culpa. Corda que é apóstola, digo é congregação. Bosan quis 7 homens, yin do Espírito Santo, com bom reputação, papo. Carga e trabalho aqui. Sostener trabalho aqui ministério. Amém? Tapos aí nós temos turcos na bosan mestre humana. Nós temos turcos na bosan mestre. Bosan mestre. Ta bosan mestre sa. Que bosan ta tra. Que bosan ta vincule. Que bosan ta duna financiero. Que bosan no duna pero essa que está de Deus. Nada não pode trabalhar. Se ko duna of na duna, tabay door ka kasama Dios ta sorry po. Eseita de Dios. Perdor ko nos tong kung punto, nos ta si mani postola asi. Sta sostener e culpa. Amen. Tapos e ensinança de hechos tanto ópicos, promecos que apostola asi, pa mostrar de ta junto de culpa. Assim é que é apóstolo na cinta, que crente é isso cinta que crente na anto parte, anto ajuda de lo qual não tem que ajuda com ele, amém? Glória a Deus. Deus está tremendo, aceita o trabalho de Deus, amém? Guarda-se isso, aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele manda tremendo, Janete, Indira, Totei, Redolf Sanchez, nós tínhamos a Magali, nós tínhamos Sandra, nós tínhamos Noelle, nós tínhamos Steven, nós tínhamos Lidiana, tanto mais ubicava, Profeta Soraida, nós tínhamos Mystica, Arnold, Mirna Brown, botei, aleluia, lagami sa ako botei. Nós temos na pronta, may open na ka, pwede mo Facebook o YouTube. Aí no open na vai trabalho, tem mais tapini, assim, é steer te queda, não se confunde ka ba? Gamay ni fluk di
algo pa 7, algo pa 6, 7, fructificare 8 horas sin, amen. Por eso con mereka po kunosta sa vida nga sa amen. Gloria na Dios. E voluntad di Dios, di nos, aleluya. La nostra è orazione tremenda, aleluya. La orazione ministrati. Usa sa orazione. Ven. La orazione papi ko Dios, te celebri papi ko Dios. Por mo, nossa oração personal pa patruca, nos turnos na nombre de corpo, no vergi, da maneira nos está junto espiritual. Agora que bota papi ko Dios. Hasibo oração abo. E cielo ta fri. Boro mano turto ko bo. Nos tonto ko oração espiritual. Sa kunta maneira bota bay min sa tenemang nei. Sa kita spiritual real. Não está caminho da botai, não está junto. Papi com Deus. Bíblia está pensa caminho da 2 ou 3 está, e não está. Espiritual está Deus está espírito. Anto or nos fighting oração, espiritual está vira. O so que está carnal, nada está sosote. Amém? Glória a Deus, papi com Deus. Aleluia. Aleluya. Yes, sí, Señor. Oh Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Hermana Alberto Picayente. Aleluya. Aleluya. Dios bendicionar Marisca Abraham dito lang. Marisca Abraham, guapa po tayo o dia 25 de Julio po din 25 po kasama Marisca po no siresa po busang. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you Señor, oh Dios, por Marisca Abraham su vida. Thank you, oh Dios, Espíritu de Dios, aleluya. Bendicionar, Espíritu de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Marisca Abraham, Espíritu de Dios, que tiempo casa, tiempo vida, papia con Dios, tiempo oración. Tata Romano nos turo, Dios como escuadrón, como pelotón, oh Dios, naterna. Seca Marisca Abraham, tata bobo palabra ministrada en su vida. Tata Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Ready ba tu reina Roman? Ready ba tu reina? Aleluya. Ready ba tu reina? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Kaya wag ko kita boy kade. Yes, Señor. All the glory. All your yes. Yes, Señor. Ministra, oh Dios. Momento tremendo. Aleluya. Aleluya. The worship. Yes, Señor. Kanyama libe nombre de Yeshua. Aleluya. Kanyama libe nombre de Yeshua, hermano. El nombre de Yeshua. Aleluya. En nombre de Yeshua. Aleluya. Ora baba que te rebesete. Aleluya. Adoré. Adoré.
Hallelujah. We worship. We worship. Aleluya. Gloria a Dios. Worship. Adoramos Dios. Adoramos Dios. Adoramos Dios. Presentamos a oração ante. Presentamos as coisas que se você querer adorar. Bem, me ainda para receber oração para buscar esta bênção, para dia da bênção. Oh, aleluia. Tentamos weekend. Aleluia. Agora já web, Romana. Agora já web. Aleluia. Trente, já pierna manhã tremenda do bendiciona. Nhen de costa de Deus. Está bom. Aleluia. Humanos, 30 bom weekend. 30 bom weekend com luz descender. Aleluia. Glória a Deus, Tata. Sim, Senhor. Aleluia. 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 Adora a Deus, adoramos Deus. Adoramos Deus. Adoramos Deus. Adoramos Deus. Adoramos Deus, sua presença. Presença como está dentro aqui. Adorei me danke. A atmosfera me se cambia. Nada no poder da mescos. Dava Deus tanque para poder. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Nos adoramos de mente que Senhor, oh Deus. Aleluia. Tanque, Tato, Deus. Tanque, bendición. Aleluia. Sim, Senhor. Tanque, Tato, para nosso irmão Kenneth Macay. Kenneth. Conta, irmão. Deus bendicionado. Deus bendicionado. Kenneth de mente que. Aleluia, glória a Deus, conta com Mila, Espírito de Deus a ministrar e recamos a oração para Mila, me se perseverar, tendo oração mente para a glória de Deus ministrar, conta com ele, vai com você, Ken, vai com você, se que junto seu corpo com você, resta com ele, aleluia, resta com ele, que da boa tia, 25 de julho, com que está, malo mês, vir para a cama, para algo suceder, para sombra, e não Deus quem é. Junto conosco, amém? Glória a Deus, Tata, danke, oh Deus, para me Kenneth. Danke para Kenneth, Senhor, ser criatura que terão te dizer em nome de Yeshua. É mente que de um poder grande. É mente que, Senhor, oh Deus, Tata, Kenneth, para junto conosco, todos bendiciones, Senhor. Para sombra, turma, e tu dieta, sali, buscamos de evangeliza, papia, guende, parte flyer, na ministério, me te bendicionar, glória a Deus. Turma, aleluia, Tata Santo, bendicionata, Kenneth Macay. Aleluia. Tu honor e glória, oh Deus. Tata, danke, Senhor. Danke por a palavra que me rabego. Danke por algo que vai suceder em nome de Cristo Jesus, Kenneth. O casta bendicionar você, que não te bendicionar você acaba. Sacerdote está ali, pombo, Kenneth. Respeito. Para firme, meu irmão. Tu rio que desigual, tenho curiala, duro. Nada, então de Deus não pega. Aleluia. Kuta. E é um colopini, Steven, aleluia, pastor de casa, Steven Ansano, família americana, glória a Deus, tudo dia me se dobra, tudo dia, Steven, a 25 de junho, aqui luna nos encosta dela, Steven, tem esse banco que tu rende, tem que colocar nossa, com nantaping, anta kuking nantaping, quanto rende nantaping, com ele, lá nossa, sei. Wala ba yung boso? Apa tayo pinikukian ko ta? Apa ko tayo pinaputin ko lang ano sa panos kibi e antalen na lang. Amen? Korda. Taka no sa no reli tokay bota ambela kano sa ko bota pin kukian bota pin ko ne kwanto ene bota pin ko ne anto bong anto tambe ko bomama bisa bomam kukian tabing kwanto ene pin ko ne kiko bosan tabing ne ko bosan katra al ko pin ko ne tambe tabong. Amen. Ya no saco, nos no tinto por dina, nos tambe to trala. Amen. Durante ting, tawag sa to kota ka na bosang po ping senada, bosang po ping algo, bosang po ping diccionanos, financiero to kota ka na bosang me nos ta mane aposta lang, manera nandike congregação bosang kis, sete ende, yenye Espírito Santo, anto kupong reputação,
Anto com sabedoria para focar que ministério, para sostener ministério. Anto nós temos crente, nós temos congregação, amém? De sete coisas. Tu costa que na miro humana mesmo. Tu rende, nós temos para tu rende. Pero lá acabou a nossa, que com esses tempos, são só também, ou também você, ou porque bendicionar o ministério com finanças para nós, assim costuma organizar. É custa bom organizar a casa de Deus, pero para ajudar a adoração, a alabança, a limpa do puro. Laga no saco porque traz algo, porque traz louco, que eu dá porque traz, laga no saco porque traz, e agora nos acaba com nós calor, com nós amém? Para nós tem 10 cenda bem com tu 10 atrás, é borbet casbal, tu 10 atrás que coném, amém? Foi borbet perdão, amém? Aleluya. Esta de la gloria a Dios. Aleluya. Nos tiene nuestro hermano Mila Medani. Gloria a Dios. Tata Santo, danke Señor. Danke Tata Benemente, que Mila Medani, profeta Mila Medani, vindo conosco e helder. Danke Tata, oh Dios, por todo el tiempo que tú conoces, Señor, oh Dios, Tata, Mila, fue comienzo, por todo romano gran, obra romana, fue comienzo, 2 años, acaba, vai com os vai com 3 anos. Em nome de Cristo Jesus, Tata, mente que tormenta nos tem 2 anos, vai com Tata, danke, oh Dios, por os mil medani, oh Dios, lo qual como planta de che, danke per coração limpo, que tem coração puro, danke, oh Dios, lo qual como forma de subir a Deus, danke, oh Dios, tua vontade, minha veramente que está tremendo, e mente que, oh Dios, tua glória, e mente que, oh Dios, os mil medani compreende cabo de poder, tem algo tremendo, Tata Santo, e mente que nos chamava, danke, oh Dios, para sua casa, danke para Billy Mustafa, pastor de casa, danke para seu matrimônio, danke para sua yuna, danke para sua ser querida, danke, oh Deus, a minha cruz completo, danke todo dia, sopra tu língua, tenho confiança, com Deus está, glória a Deus, e mente que está tremendo, aleluia, completo, Rutmila. Daqui só na democracia, boteriba por televisão, então estaria no YouTube live, boteriba por televisão, pessoa na democracia, tudo em televisão, boteriba YouTube, democracia, pessoa na democracia, pessoa nossa live no YouTube, live no Facebook, ministério me está bendicionar completo, aleluia. Pronto mundo completo, bendicionar, aleluia, aqui está Deus. Clavão de Deus, Deus da forma turcos. Pouco a pouco nossa carne chega a caminho de Deus que para nos chega. Aleluia. Me conheço pastor com minha estima, me toaca todo dia. Pastor Gino Jenny, Roman Teniki, Roman é pastor aqui. 10 anos largo, e está saindo de Filadélfia, vai de Virgínia. Não leu? Está tempo civil mesmo, mas basta ler sim. Amém? Basta orar por o trem. Todo dia domingo, 10 anos. Parece para tem igreja de calda de um senhor ainda grande. Ente só, 2 entes, ente só. Depois de 10 anos, até o ministério aqui, pronto mundo. E tem mais que 2.000 missas da Caiboinang. Então, não está radical. Pronto mundo. Lumang kumita misa numero manang. E cresce na tura transformada. Opilo ka. Dengo lande ting. Turkamita tiene sa Caiboy. Limpan tu puro de trabajo de Dios da sina. Perseverança. Ora porque não tem nada e tanto Deus tem mostrado. Manhã mabo vai trabalho grande aqui. Diz que é perseverar. A mim não vai saber corta com ele minha dia me vou papia. Deus está com me trabalhosa. Está com me trabalhosa. Ela sinta me saber meu mano poderoso Deus está. Aleluia. Poderoso Deus está. Bebe santo, aleluya, gloria a Dios. Esa que está entero continente completo, un documento antillano de tendenos. Ay, por bobina, ave mo yang, butay no ribo Facebook, ribo YouTube. Cuando buscando otro pastor na, cuando mira nos kasali din ng Ministerio Mita Bendicional Internacional. Gloria a Dios, aleluya. Tremendo, aleluya.
Gloria a Dios. Sí, sí, Orua, Orua, Oru, Ore Bakasha, Ora Baba 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 Sete, Uria la Baba Sontorobo Bebe, Isita, Hallelujah. Have your way. Estamos. Hallelujah. Ora Baba 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 Sete Bebe, Hallelujah. Paper humana, Naraba Santo, Hallelujah. Erebesete, aleluya. Aquí, Señor. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Beneficia la basanto robot, hallelujah. Estamos popular, Chawet, Apero man Nathaniel Tillman, untuk kuno tatatangkot Diyos pabili Nathaniel Tillman. Tangkitado Diyos na nasa langda kaming detay la kapopoder mo, gloria ministeri mo sa vida. Date voluntad, di punto voluntad, tinuende per palabras, tipo ta ministrador di nos. Llegate kaming detay, Diyos, kada vez kami sa yes. Cada vez kami sa estima Cristo, Diyos Tata, sustenta, guardo tende. Gloria a Dios en mente que Señor, oh Dios, nos dur, junto con nuestro man Nathaniel, oh Dios, de gloria, patata lo cual como comisa acaba, nos dur su oración, pero manqui, tata por repinio, Dios, tata algo grande sucede, pasomar nos acaba, tur costa baba gloria, aleluya, gloria te ministra, sí Señor, aleluya, ministerio mi te bendicioname aquí, tremendo, to poderoso, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Spirit of the living God, Espíritu de Dios vivo, aleluya. Ora baba 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 setere bebe, aleluya. Gloria a Dios. Ama, ampun nos llama Dios. Yeshua Mashiach. Aleluya. Tangkitado Diyos, papya ko Diyos, tata patur enfermo ng paturlok, tur familia dibo, tur ser kariran dibo. Hoy reconocemos la hermosura de nuestro Rey Yeshua. Nuestro Rey Yeshua. Invocamos tu nombre hoy, mi amado Rey. Aleluya. Nos humillamos delante de ti. Hoy queremos levantar nuestra voz en especial por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que padecen una necesidad. Señor. Oh Dios. Clamamos por medio de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Para que usted tenga favor, tenga gesed sobre cada vida, sobre cada necesidad, sobre cada alma, sobre cada familia que ha perdido un ser querido. Thank you, Señor. Aleluya. Agradecemos porque hoy podemos respirar. Aleluya. Porque hoy podemos alzar nuestros ojos a los cielos y contemplar la hermosura de su creación. Aleluya. Más que cantar, hoy queremos declarar la palabra viva, eficaz, que penetra el corazón, que discierne los pensamientos. Viva Yahweh y bendita sea mi roca. Invocaré a Yahweh, Yeshua es mi salvación. Aleluya. Viva Yahweh. Thank you, Señor. Y bendita sea mi roca. Aleluya. Invocaré a Yahweh.
Thank you, Señor. Jesús es mi salvación. Aleluya. Así lo creemos, mi amado Rey. Thank you, Señor. Declaramos su palabra sobre nuestra vida hoy, sobre cada necesidad. Aleluya. Hoy clamamos a ti, Thank you, Señor. reconocemos tu favor, reconocemos su amor, Aleluya. su fidelidad. Thank you, Tata. ¿A quién iré? ¿A quién iré? En necesidad, en angustia, en preocupación. Aleluya. Oh Yahweh, inclina tu oído. Ten favor, ten gesed, ten rajamín. Sendería la basoto. Sobre tu pueblo Orobosia taraba. Israel. Lanzanto robosete. Viva Yahweh, Aleluya. y bendita sea mi Aleluya, sí, roca. Señor. Ah, Ora Invocaré a baba Yahweh, sete. Jesús es mi salvación. Aleluya. Viva Yahweh, y bendita sea mi roca. Aleluya. Invocaré a Yahweh, Sí, Señor. Jesús es mi salvación. Santidad. Aleluya. En mi angustia invoqué a A Yahweh. Yahweh. Él escuchó mi voz, atendió mi clamor, decláralo. En la angustia invoqué a Yahweh. Él Aleluya. escuchó mi voz, atendió mi clamor. Aleluya. Atiende mi voz, inclina tu oído. Aquí, Señor. Kadosh Baruchu, Kadosh, Aleluya. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aleluya. Kadosh. Aleluya. Clamamos, clamamos, Yahweh. Viva Yahweh, y bendita sea mi roca. Invocaré a Yahweh. Aleluya. Jesús es mi Thank you, salvación. Señor. Yeshua. Viva Yahweh. Aleluya. Yeshua Mashiach. Sea mi A mi roca. roca. Invocaré a Hallelujah. Yes. Jesús es mi salvación. Thank you, Dios, Pak. Nama berdiri betul nama Yeshua. Viva Yahweh, y bendita sea mi roca. Invocaré a Yahweh, Jesús es mi salvación. Porque Yahweh dio, Yahweh quitó. Agradecemos tu favor. Agradecemos por la vida, porque hoy podemos cantar, Thank you, Tata. porque hoy tenemos vida, mi amado Rey. Escucha el clamor de tus hijos. Thank you, hoy. Señor, oh Dios. Escucha el clamor de tu pueblo. Aleluya. Thank you, Tata. Yeshua. Guárdanos, protégenos Yeshua por Mashiach. medio de la Aleluya. sangre. Yeshua. Todo aquel que padezca alguna Thank you, Señor. necesidad, alguna Aleluya. enfermedad, tú restaures su vida, tú restaures su alma, purifiques. Aleluya. Oh Yahweh, viva Yahweh, y bendita sea mi roca. Invocaré a Yahweh. Thank you, Señor. Jesús Aleluya. es mi salvación. Aleluya. Viva Yahweh, y bendita sea mi roca. Invocaré a Yahweh, Jesús es mi salvación. Díselo. Viva Yahweh, y bendita sea mi roca. Invocaré a Yahweh.
Tanki Tata, es clamor. Oh yes. Sí, Señor. Thank you, Dios. Wow, Yeshua. Aleluya. Yeshua, Romana, Yeshua. El nombre de tu nombre, aleluya. Yeshua. Aleluya. Yahweh. Thank you, Señor. Aleluya. Atendió mi clamor. En la angustia invoqué a Yahweh. Él escuchó mi voz, atendió mi clamor. En la angustia invoqué a Yahweh. Escuchó mi voz, escucha mi voz. Aleluya. Levanta tu clamor, levanta tu gemido. Papi con Dios, levanta tu clamor. Papi con Dios, Romano, oração a ser esse personal ka ba? Awal que te adoração pai comunhão com o íntimo dentro com Deus. Hasibo oração, lo qual kutabo só tem com Deus, só tem com tende, não tem que tende, tapi se awal que Deus a cria a relação íntimo com o com ele. Porta quando com botar, pero comunhão tá íntimo com Deus. Papia, la kana kira ta poso ta papia, pero abo ti sako ta papiando ke tatri boturtata, aleluya. Aleluya. Et escucha vos, e que tende vos tem, aleluya. Tanki tata, tanki Señor. Tabo ta papia, tanos ta papia. Oh Dios, sí Señor. Ministrar a pueblo, tato, oh Dios. Nos turo, Dios, te camino porque para nos está. Y nos estimamos, Señor. Aleluya. Por ahí. Tanki tata. Aleluya. Oh Dios, aleluya. Sube ante tu presencia. Aleluya. Oh Yahweh. Aleluya. Ten sed, inclina tu oído. Amado Rey, Kadosh, 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 Kadosh Baruch Hu, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aleluya. Aleluya. Tanki tato, Dios, pabidi Henry o. Tanki tata pe evangelista que oh Dios. Tormento conosco que ya do Espírito Santo. Tanki pa sa nasyon ko tumulugar, Senhor. Tanki tata pa subida vez pidi salud. Tanki oh Dios que te unto con nuestro mente que ta supandi cada dia. Que ya do Espírito Santo. Tanki pa pidi su casa. Subida matrimonial, su trabalho, su casa, su ministério. Espírito evangelista vos subir. Tanki pa su amada. O tanki pa Pastor Felix Cucharing. Su testimonial por Factory Outreach de la. Tanki pa Wilbert Richardson. Oh Dios, tanki pa tura romana ko ta junto. Tanki pa unidade un espírito acuerdo. Den Factory Outreach de la. Bendicionado ta Henry. Un dia bendicionado Henry. Oh, meu irmão estimado. Aleluia. Nós pa que prece Dios. Henry, vos acaba. Para pa Dios. Aleluia. Gloria a Dios. 1000 po kayo na nos bandalengs, 10,000 nos bandalengs. Pero si reconoce nada con nota de Dios, no puede llegar, Henry. Nada con nota de Dios, no puede llegar a ser conocido. Ese te respeto. Aleluya, gloria a Dios. Pampa Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Aleluya. Tanki tato Dios de presencia. Oración hacer así en todo que presencia como tendemos bocas.
que Dios vivo. Esa turcos cava, pero es que tenemos seguir papia. Pai profundo con él, papia con Dios. É oração. Agora que nós hace oração, agora que nós temos adoração. Para ministrar. Caminho mande não pode permitir. Essa web semente aqui. Permite Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está ministrando ao pueblo. Oh Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Poderoso botar Deus. Estava começando turco, Senhor. Nada de nós. Estava começando turcos. Humilde nos dá, Senhor. Porque may humildade, mas em Cristo de humildade. É manso. Oh Deus, para a palavra, poiega de caminho, poiega. Tato, oh Deus, até nós aqui, Senhor, entrega total. Até nós aqui, Tata. Aleluia. Glória na bom nome, Senhor. Thank you, Tata. Aleluia. 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 Meu irmão, nós teríamos YouTube Live, com Facebook Live, com botimbo televisão. Porque mendi, boteríamos televisão. YouTube pribo televisão, televisão to smart. Botaya nós ribo televisão ka, babay ribo YouTube, bota ministério mita bendiciona. Anto bota linha live ribo televisão bota mirami, anto bo skibi tambe. Bo skibi tambe, ribo televisão, anto bo skibi bo breaction ribo televisão tambe, anto basta bota subscribe sa kanos, amen. Bo reactiona, mani bo reaction ribo Facebook, asni bo reaction ribo YouTube. Anto bota tende fuerte de bocas. Aleluya. Gloria a Dios. La zona Kenneth, Carling, saco mo sa si tineka ba? Puta de mo sang kas la zona. Aleluya. Aleluya. Mane profeta tambe tinewa ko profeta Soraya tambe tasini tine. Di ba television grande puta? Anto esta chat asini ki riba Facebook, men etine televisão abri, riba YouTube, anto esta chat riba Facebook. Wala ka tanos te canal, nos te sistema nam, ku Dios que panos tin, que men di Soraya, profeta Soraya tine riba televisão abri grande, anto esta chat riba Facebook. E po chat riba YouTube tambe. E po bila maribo YouTube pero ito chat riba Facebook pasomba ta team. Assim que matrimônio na mesa ta, ora matrimônio ta serve Dios, ta para pa Dios besita siniki. Un tinquenti no, junto nós ta tra. Amen. Glória a Deus. Thank you tata pa mikasa. Thank you pa profeta Soraya de subida. Thank you Dios tata per reina corona. Aleluya. Thank you tata que mi corona, Señor, oh Dios. Thank you tata ko mabuti kami na mesteta, oh Dios. Thank you, Dios, que la guarda. E paciência de fruto ng kaba. Wala guarda de poder. Thank you tata, oh Dios, ko tabo gloria. Thank you, oh Dios, ko turcos na diabo. Thank you tata. Aleluya. Gloria a Dios. Un team ko ba forma. Thank you pa tu resuno ko batala cerca. Tambe pa to unto ko nos. Dengue team aqui, team ministerio mita bendisyon ako ta life. Round mundo, thank you tata, oh Dios tata, mo poder. Kami ministraya ka tur kami naman din nung poyag, aleluya. Gloria na Dios. Hallelujah. Ora baba setere bebe hallelujah. Johnny, basta bay Eindhoven sa konosur man Johnny, Ronaldo Hortensia bendicionamos ta. Gloria a Dios, Tata Santo, thank you, Dios, pa Junior Hortensia Supida, bidi salud, thank you, pakia de Espíritu Santo, thank you, Dios, turcos que te oh Dios, te debo voluntad, thank you, Dios, pe 40 años en que la pasa en desierto, pero ahora, oh Dios, esa también, oh Dios, manera Moisés, manera tú, pasó Mesá, y ahora que es un momento, el momento de su tiempo apropiado, Junior, Dios, back on track, aleluya, gloria a Dios, thank you, Espíritu Santo, thank you, pa su thank you, pa sabiduría, thank you, pa conocimiento, thank you, luz que te resplandece, dan que para su carga manejar Moisés, manera spilo, Dios, que llega a vivir gloria, aleluya, Johnny, tremendo, un día bendicionado para nuestro man te va,
Aleluya. Gloria a Dios. Adonai. Adonai. Dice Adonai. Aleluya. Terebebe se terebesia darabasonto. Aleluya. Gloria a Dios. No wak e gente. No wak e gente. Wak e trabajo de Dios tem su vida. Muende por así. Yen cos pasa de yen cos Miami. Pero wak que Dios hace de su vida. Pa e gloria. Por manifestar en su vida. No wak Pablo. Wak e trabajo de Dios. No wak solo. Pero wak e trabajo de Dios tem Pablo. Por eso ahora wak solo. Estaba de un matón. Pero ahora wak Pablo. Hombre nuevo. Está hombre llamaba Dios. No wak ami mi pasado. No wak profeta. No wak nyong vende su pasado. No wak kiko na nga pasanje. Pero wak e poder de Dios ten ang vida. Wak e persecução com nanta tem grande para sombra e ministério tem poder. É adoração que romang atame também se me romanam. É adoração que poderoso ora bota e tem mes. Ora bota e tem. Oh, aleluia! Poderoso. Glória a Deus. Sim, Senhor. Turcos tem que experienciar. So Jesus nangakana de Samaritano de Samaria. Nangabay tur kaminda. Pasombra. El luz tin ko resplandecer. Ana kaminda Dios que pabota kana. No kana kaminda abo mes que kana. Abo mes que kana bota bay kamiti ende di mundo. Pero kaminda Dios que pabukana e nambo tin ko kana. Amen. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Thank you, Tata. Tremendo potato verso que aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Tata. Baba, que. Oro, bobo, santo, bobo. Aleluya. Es gloria de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Poderoso botata. Poderoso es Dios. Aleluya. Ora baba sente. Aleluya. Thank you, Señor. Oh. Amigo mikasa, amigo profeta, no? Tur caminda nos da visita, di cuente nada, pasó el luz, mesteres el luz tribo nos vida. Mesteres plan de ser tur caminda, nos da visita tur caminda. Caminda ting e autoridad, caminda ting e poder, caminda Dios manda-nos. Dios manda-nos para de ser Jerusalém, que vai direção de Gaza, passamos a Deus que nós trabalhamos nos meses. Nós trabalhamos que ángel bem papi conosco, anto guia-nos, mal vista-nos, pai, e não. Trabalhamos nos meses de ángel, mas também é intervenção divina nos meses de ting, para nos bem. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Tremendo potamente. Está tremendo Dios está. Amén. Vamos a acabar. Aleluya. Gloria a Dios. Nos queda que Yeshua Amashiach. Turcos original está tremendo. El nombre original. Corda José de uma oração para você. Ei. Corda bom. Yeshua Hamashiach. Cristo Jesus. Jesucristo.
Jesucristo, aleluya. Yeshua, mi amigo fiel. Aleluya, mi rey fiel. Gloria a Dios. Yeshua Mashiach, nuestro rey fiel. Aleluya. Has sido fiel. Me has sostenido. Aleluya. Yes. Aleluya. Has sido fiel. Aleluya. Él me ha sostenido. Aleluya. Levanta tus manos, Jesús. Aleluya. No sientan like ang sano. Has sido fiel. Me Aleluya. has sostenido. En él esperaré. Vamos, pueblo, agradecerle al Rey. Jesús ha sido fiel. Él me ha sostenido. En él esperaré. Permaneceré en la tormenta. Esperaré, aunque tarde la respuesta. Jesús, en ti confío. Permaneceré en la tormenta. Esperaré, aunque tarde la respuesta. Jesús, en ti confío. Ven, Ruach HaKodesh, ven, Ruach HaKodesh, ven sobre mi vida. Ven, Ruach HaKodesh, ven, Ruach HaKodesh, ven. Dice una vez más conmigo, Jesús ha sido fiel. Él me ha sostenido. En él esperaré. Vamos, pueblo, díselo. Jesús ha sido fiel. Él me ha sostenido. En él esperaré. Ha sido fiel. Él me ha sostenido. En él esperaré. Jesús ha sido fiel. Él me ha sostenido. En él esperaré. Jesús ha sido fiel. Él me ha sostenido. En él esperaré. Pues puedo levantar tu voz y dile, permaneceré en la tormenta. Esperaré, aunque tarde la respuesta. Jesús, en ti confío. Permaneceré en la tormenta. Esperaré, aunque tarde la respuesta.
Yeshua, en ti confío, permaneceré en la tormenta, esperaré, aunque tarde la respuesta. Yeshua, en ti confío. Ven, Ruach HaKodesh, ven, ven, Ruach HaKodesh, ven, ven, Ruach HaKodesh, ven, ven, Ruach HaKodesh, ven. Yeshua ha sido fiel, Él me ha sostenido, en Él esperaré. Yeshua ha sido fiel, Él me ha sostenido, en Él esperaré. Levanta tus manos. Yeshua ha sido fiel, Él me ha sostenido, en Él esperaré. Vamos, pueblo, agradecerle al Rey. Ven, Ruach HaKodesh, ven. Permaneceré en la tormenta, esperaré, aunque tarde la respuesta. Yeshua, en ti confío, permaneceré. Aleluya. Oren a Dios, sí, Señor. Sintanamovi.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sinta na bowil. Assim que romano, se masha opi rende mes, ordo se corchou masha opi rende mes da forcos conosco, não conhece que chama pastor que pastor e ares de nós. Amen, kuta oramenta have na corchou, se marta na nalgane, nanta tende oração. Tapi sei, timbel se mira costa acumular, pero de rende nan kuta tende oração mainta ornalanta. Obtiene na Holanda or na sa trabaho tari ang katende kemendi mashopiende mesro mang. Amen. Hallelujah. Di oración sono, Dios tiene un plan grande rumang. Nos saben ita, pero Dios tiene un plan grande de perseverar en fe. Anto pa Dios abre un porta grande. Amen. Deus tem plano opi grande. Nada não pare, humana. A cultura de Papa Tricot, porque Jesus com Pablo não, Papa só não Papa de não, não Papa bom de não, Papa malo de não. Tu não se custa, a mim custa sa não se costuma cá para humano. Isso não costuma tudo conosco, mas que tu sai cá passar quanto com na Papa de nós, quanto com mal na botar no Facebook de nós. Pero nós não se costuma cá passar, nós assim de Pablo com Jesus. De Pablo com Jesus, malo só na Papa de não. Kaya riba não, Papa mal de não, ser não, Papa mal de não. Pero sei de glória. Talvez nós estude a boca de Hechos para nos compreender. Compreender a persecução, a palavra, não tem como fazer nada, fazer nada na Deus. Deus me aformente. Pero para ouvir a ajuda de Deus, de saque, eu tenho que perseverar em prova. Eu tenho que perseverar em escritura, não, em conhecimento, não. Aí a mim comigo casana, não tem Bíblia, se mais poderoso mês. Aleluia, não? O polaco, não? Aí nós ministramos, mas é bom mês. Duas Bíblias, duas de Santa Cena. Amém. Digo, não? Oração, hoje. Pero, o Pérez, não? Amém. Aleluia! Sim, Senhor. Corda preparamos a mês, pero manas cima pa dia 25. Corda lá que nos dá, o botapin seguro, o que é um botapini, que o botapini com ele. Tabo mês está, o seu panos, sim, é coisa, botar maneira, Deus tu constanta na ordem. Amém. Glória a Deus. Perseverar, humana, tem que perseverar conosco. Acaba que começa a mirar glória. Agora, bom. Nós vamos começar com um telefone chiquito assim aqui. Quando vai, tu conta que vai que eu ali. Nós vamos perseverar desse aí. Agora trabalho de Deus, calma, de Deus mesmo. A sorry para tu coisa. Aleluia. Sim, Senhor. O man quer nós, mas o piende mesmo nós tenta falar com nós. Nós temos tanto online, tanto no online, tanto kutay, nanti lá para nós mirar na nossa wari, pastor matiende, tem conta tudo na mesa com é pastor não quer para não falar podrende, pastor não quer para não só, pero tão corpo tem, é pastor, mas tem outra ensinança mais bíblico, pero tem da homem humano. Tem outra conta bem online, conta falar nós, conta tende nós. Ora não tem tempo, não vai trabalhar 5 horas, não vai trabalhar 6 horas, não tem truque no trabalho, amém, que mendi. Para bom, mano, because na país tão corso antigas kuta awag kita martuga, or na lang kami ang tukid ng kasi ba ng television. Hello, bendición na. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sinta na bawil, lagyan mo el diabo. Aleluya. Sera do alpusina mes, lagyan mo el diabo. Aleluya. Sinta na bawil. Aleluya. Sinta na bawil. Sí, Señor.
Sinta na bawil. Formami, Señor, formami, aleluya. Aleluya, formami, Señor. Sinta na bawil. Lumano, começa a preparar ang Bible para nós resta. Começa na Hechos ng Jesus. Aleluya. Sa kanan si Romana. Sa Hechos ng Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos para Hechos ng Jesus. Aleluya. Sinta na bawil. Sinta na bawil. Hechos ng Jesus. Aleluya. Lancitato Dios tremendo da Dios de mente que inistrana vo pueblo. Aleluya. Vamos comer hechos tan Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Tumana, abre po sa Bible na Hechos ng Jesus. Amen. O sabay de palavra de Dios agora aqui. Então você papel maneira Deus que amém. Nada de nós mesmos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra de Deus está dando que boa palavra. Conosco vai de mente que Senhor Deus está. Boa palavra que nos livra. Boa palavra de Deus que está bom mesa guiado pelo Espírito, com a inspiração do Espírito Santo. Tato Deus, tato que vai nos dilante, Senhor Deus está, nos caminho de livre. Ajuda-nos em turco, Senhor Deus, tanque para a sabedoria e conhecimento de mente que o Deus, aleluia. Hechos tan Jesus, versículo 1. Aleluia. Agora, é apostolang e romanang kutabata kami kita mesmo. A palavra te bisa. Agora, é apostolang e romanang kutabata na tur parte de Judea atende ku e pagano nang também a receber a palavra de Deus. Que mendi não tem Jerusalém, na Judea, entendeu? É apóstolo lang. E é romano tur, que me tur sulang ko kira din Cristo ko takana unta que apóstolo lang. Atende. Atende o gran parte de pagano nang a receber a palavra de Deus. Esse é trabalho Pedro, cultura sunan ko atende a palavra, mestera seguiase. Hiba é bom notícia. Pa é bom notícia, tem que chega caminda e pa caminda, nos tur, ta chega. Unda ko babay. Babay halbo, bito bol bisro, babay halbo skap. Dios abutuhin de mo caminda pa bupa of Cristo kune. Babay kwe train of metro. Dios abutuhin de pa ubise Cristo stima. Quando bom Pedro, dapat ang hambo ko Jesus maybe si Pedro lobon ngami 3B. O recosto bira farfelo ko mira ko nampong mate tambe. Ela ninguém Jesus, pero Jesus astime. Ava mi kibisabo, no? Porque com farfelo e conspira, anche bota para um caminho, bota mira com ele na casino, não tô me traz. Pero não também me está Cristo. Pois aqui tá bisa. É apóstolo lang é romana, que tá na Judea atende.
é pagano, grande parte de pagano não a receber a palavra de Deus. É net bom para nós. Quem é pagano não? Que nos cas, nos yunang, tur é sunang, não ta sirve Deus. Tur é sunang, kuta papi over de Cristo Jesus com Deus, pero nang nota resa ng Bible, nang nota si orasyon, nang no conhece o mandamento nang, pero nang tabay misa ta já domingo, tambe ta pagano. Tur é sunang kuta bay misa, kuno tingi ardo, bíblico tingi misa. E misa, nota tingi ardo, maneira Deus que. Patabay e misa na ibo tambe tapagano pa so bota tuma parte di algo kubosa kutapika kunotas kibi. Anto sinantieme comprimi. Ora bota tuma parte di un cos kubosa kutapika pero que tu bai bota sie. Que tu bai bota bai se que ende na caminda bosa kuta ram nan ta bebe. Bosa kuta koi mundo nan ta. Andora bo bai bota invitar na bai misa so. Bota papi over di Dios kunang. Bota papi over escritura kunang. Bota papi que vai volver aqui 1:3:16 te biso ko Dios estima nang asina tanto o quem ku quer de su nome no ku vai perdi vida eterno. Bota papi no escritura pa sama pon kuna sa escritura dong gano bota. Pero ave mi que bisabo no. Pero nós, esta papi de nós. Ayer a mim como casal de um estudo bom. Nós tem um estudo bem bom offer de ora esta papi de nós. Esta papi de apóstolo e rumang nang. Rumang ta che apóstolo e sonang tatuma parte di e corpa. E sonang ka começa cana tem espírito e verdade. Amém? Glória a Deus. Ito começa a fazer um bocas, você querida. Ato ka to começa buta nanding orasyon. Paso man não porta quem kunang que porta bo casames. Porta bo ser queremes. Pero que no conoce a palavra de Dios. Enta junto com a adoração é um pagano. A sombra, o mundo está mais tanto com o qual puta de Deus tem sua vida. Esta vai misa todo dia domingo. Pero esta reza Bíblia 5 minutos a 10 minutos antes de reza Bíblia. Esta oração 5 minutos só. Jesus mes di ko nang ni hora bosano para guardami de oración. Ni hora. Oración, precisamente Bible, me seta parte de nos vida romana. Comunhão com romana, comunhão com romana, bíblico, Bible de vista, fellowship with your brothers. With your brothers. Fellowship. Tadeng komunyon, union kubo rumanang. Feora kubo abatisa. Ku e bautismo di wang. E fruta nan de bautismo di wang ta. Bo maneri papia cambia. Bo manera di cana cambia. Buena nan kubo tabay ko na cambia. Bo manera di hasa cambia. Bo manera di vista cambia. Te segnan boting kutari bache. Pa Espírito de Deus bimbiba tempo. Mientras tanto, kung bang kumisakan e kami di transformasyon, Espírito de Deus ta kita leo. Mientras tanto, bang kumisakan ako Jesus, kana ko Jesus, significa transforma diariamente. Kana ko Jesus, significa vídeo oração do kana ding e palavra. Iba din santidad. Muriendo na bomes voluntad, canando de un camino con Cristo. E apóstolo lang, nang disciple, kutapata piscador kasi Jesus. Nakita ka na ko Jesus. O sekunang takana ko Jesus, nang tamirture ko na ko Jesus tasi. Nang tamirture ko to, nang tabata murina na mes karakter.
Muri na mes pensamento nang. Muri na tulo lo qual ko gabindeng kami da papara anto babus kamo di troba nang. Amen. Permite Dios dengue mente que Espíritu de Dios posiciona tempo vida mi rumah. Paso e pagano nang taboser kerinang. Mabo Dios ayama transformabo. Kubono papianado ko nang anto kubono risa ko nang kubono invita nang ting orasyon. Nanta kita pagano. O invita nang dia domingo so bay misa ko nang. Después otro dia de asina pagano nanta kita. Unti nada na ikosay. Invita ko hindi ba misa ko ni anto jekla. Na misa niyo ay na misa nanto masunong mo telepono si nada. Nantala awin di nantala kanang kita pagano. Nano compro de struktura. Di ekas di Dios. Tapa ore alma bini e sentir na kas promekos e amor de Cristo eting kumira. Di dos cos eting kumira e interesa ko nanta interesado en je que mendi que taba tong wendo menospreciar que taba tong wendo di presidente prison eta sinti ko e gente na kiting antak pami eta sinti ko e gente na kita miruma eting ko sinti e welcome e no solamente la bin iglesia bin come comida ato gusto comida hey. E tem como amanhã não rumah não bisa que eu explique over the mensagem que eu ser papel hoje. Que você pensa de je? De buscar de sa interesse, busca interesse dentro do cos não. Amen. Para sentir betrokken. Amen. Não quando chega missa vai back passo e alma abini na e kas caminda ting salvação pe alma. Rumang or when the malubing hospital no e no po bay kasi e no cura. E doctor tawake anto ito do no ordo never placed ng pasori pe. E pastor king kuminde wake anto e ordem de Espírito de Deus tadrake over na erumanang ko tingi responsável de tomar seu número de telefone compasar ko ne papover de mensagem passar su direito pa hindi pa kiko ng tabay si orasyon hindi pa kiko ng tabay kuide amen ani profeta Soraya dos Kibi kito sita parumana bibading harmonia junto con otro. Amén. Nuestra oración. Mi que pas rumanang comprende. Kiko nos ha experiencia. Rapihende. Turti una situación. At nuestra bisa. Kung hindi nakita sinang misa. Kung não poder com tanto situação assim, tu rende-te uma situação, tu rende-te problema, tu rende algo. Rumang, compreendemos anto nós abing ontdekt, ta na zorg. E gente não nota interessa pe alma. Nanta invita ende não vai misa, pero na nossa estrutura. Estrutura que promete fruto do Espírito Santo é amor que misa me demonstra no romano. De não bem do neco come comida, pero promete que bem sinta se caché. Papi kune que amor de Cristo, la que sentia pão na casa, papi over de mensagem, que a ser papi hoy, anto conversar kune, reza kune, sa sua situação, toma seu número de telefone, anto. Passou me pagane, ta su alma ta de Deus.
Ante number pakana, tadi mundo, tadi satanas. Ante say ta itak kiti. Payama como, seriama como, rumang. Nos rumang etawo. Yo de Dios. Juan 1:2. Yo de Dios. Amen. Ente pagano mas. Abi batabay misa. Batabay misa. Payega promepe. Nantay bunta seta riba bo. Bentaba bo. Pusabo bentaba bo. Kitipikonay. No. Munta sine costa rumanang. E costo meseta sina. E costa sina kimi rumana. E alma ende malo abini hospital. Bono pa pase wangua de promekos sin saki kita kiko su situasyon ta. E doctor ora ba bingko e persona polyclinic of doctor of hospital tende pong e doctor meste sa e situasyon di eruman que malese tin kikita sufre dice. Bono po yeka pasengua sin saki ko ta pasando ko ne. Bono po yeka buta zeta puta maribo su cabes pushe. Puti about drumi. En kono se ko yan ta binimas. El labing doctor yan yung sitwasyon yan yung problema. Hamba ka ba lagi yun na ta bringa den kas bendi droga den ka yan kos. El labing pa 13 na ay altar. El labing pa 13 na altar. Nos abini pabing ke familia malo hospital na polyclinic. Ora boing kay den nan tapon trabo kiko fate. Fe ora na poting ko yan ng papel kiko ta su sitwasyon yakaba ng sapat den kiko nan tape parape. O meste sa e doctor meste sa pro may kapasang buwa ko doon na remedy. Pro may kabisa ito wala tumading afdeling. Paper place ta nang. Pastor meste sa e sitwasyon at po doon ardo per rumanang kiko natin ko as ke rumanang paso labing ko e alma kuta di Dios. Panuste ni alma pa Dios dil ko ne. Wow. What is say? E congregação Deus putea para nos turbenionto e pagano nang conos invita bini nang alma se receber salvação. E hospital e sei some te bisurumang. Bot bing kuende malo. Promete que Biden e poli op etwar e doctor meste sa kiko eting. E doctor no paya ka doon e remedyo pa siyang guwa. Por no pa buta zeta buta mangre sa puwendo pa siya ba sin sa su sitwasyon e no tabini mas e tabira mamalo. E labing ko su sitwasyon di suyuta bira suyuta perdiri ba kaya. E labing ko su siyong ko sumalesa di cancer. E labing ko su sitwasyon di kiko. E labing ko masyopikos. Masyopikos e labing ko ne. En ni 35 ya kalpa babin papa yan kos Dios te llamabo Dios te mabo papa yan ko profecia riba ya ensaje konay ele bin ko su sitwasyon pa tena ne kacho ni altar pabing ni altar amen tapi say e apostol lang ke rumana nga sintaon tu anto nang atende hope je pagano nang at recibe a palavra de Deus. Amém? De alma llega te cerca bo. Amém? Ato balage by back. Alage buyback. Korda ki ka maliyay di ko e sumo sacerdote ng grande di fariseo. E humble ng di Diyos ay no.
Quitaw, agal ko hambre de Dios ko abini iglesia, no? Kubo tamire, esta situação, esta drogadicta of the sushi. Anto, por não assim é trabalho de Deus. Como me será assim? Tem subida para que vai mundo pec. Tenha conta que sei. Para para botar cana, botar preciso. Que botar assim? Man, meu mano. O que me bisa meu mano em turno? Gente acercado. Para que gente acercado. Su alma a vencer que bo para salvação. Não há gente. E porta com sushi que reza com ele, mostre amor, anto vai bocas, regla caminho que queda, vai buscar trobe, reza com ele, papi com ele, e pouco mindo pe, bom, e panha pe. Por nada Deus ama de dembo caminho, não há gente bonita na sua não cuti moda. É sunco batacana. Ko bata mira todo dia da por nada bata mira sushi. É sunco bata mira. O Deus te bota ko bata sa oração. Ai se kache tu ne koi come. Tu ne pai pe bisti. Pai bocas busca riba internet. Tem caminho pa queda. Pai puntre pa so masa dia ta guardava bisa so un torrente ta passa riba. Torrente ta passa riba amo paralítico by ding misa. Não busca salvação pe. Assim maneira Pedro com assim busca caminho para o homem queda. Assim oração com ele. Assim oração com ele. Quando bom é coisa o que bom não por mas é gente não que vai igreja tem vende missa por não tem nas horas não sei qual é o que me tá papo de abomessa o que é ministério tipo é alma. Deus lagi pindemo direção. No wak gente sua situação. Wak alma. Anto alma, wak alma, também coisas que são de Deus. Man. Começar papi com ele, parbo papi com ele, resta com ele. Pinterest ko come pe, quem timpaya. Ora winter te teken pepas e dumri bakaya. Papi ko ni wa caminho que vai comer. Sorpe. Tem gente tá aí brincando ng kas. Me conhecendo que tem canando ng kas, tende mi rumang. Awo ora bu komisa duni en Nazor, korbong abota duni en Nazor. Ribakaya. Ora bu komisa duni en Nazor, kita trabalho tá tur dia bota sali ora come, mes coco bu come na kas e tambe tá guardado. Porta quem como que, pero ela Deus te bute guardado, Deus te bute pecanabo, Deus te bute cana cubo, Deus te bute eta tende dibo. E saco bota de comida pe, e saco bota de pai pe, e saco bota anqueta suja da cana piebo, no obligue pouco papo mes vai tenaje. Mas suja assim, papo mes vai tenaje. Anto ba conversar com ele. Espírito pagano. Eta mescos com ele limpe. Nete bistico te vai missa, pero ta pose com demônio su casa eta si maneque. Eta vai missa dia domingo. Pero é só corre. Sistema Deus. Paso é Deus que te biba dembo. Até se coi come pe, a mostre com etuende, a mostre que pero abota é alma bota bimpe. Abadune valor de gente que tá. Bible ta pisa ayer marise. Tu boki 1 Coríntios capítulo 1 versículo, misa po 27 a 28. Dios é a persona mais baixo do mundo. Persona que tá rico sabe queda na vergüenza. Dios a persona que não tá conta. Amen. Dami ko pa profeta bote pa 1 Coríntios ng capítulo 1, versículo 27 po soma.
Kumanang wak, no? Kula kita kosero ng kami mas timanang. May 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, sí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, 28, 29. Amen. Lagi hindi sintiye. Jij ben anders. Jij bent niet sa kwarta po manang. Testimonio di Pedro Kuwang humble ko natin buta tortilla dilante iglesia yang pagano. Pero abo ko ti Espiritu Santo, sorry pe humble. Anche po no tinga poder manera Pedro Kuwang tatindi dunesa nasyonal momenti per demonstrar amor, frutti Galatia 5:22. Papi ko ni, kung treso number, pise kombo yame, tatema neong gente, pise kom kiko, buse kom skime, kung trekemeste, kung papampe, kung misasorepe, bindo ne panya, bindo ne slof, bindo ne kiko. Amen. Amen. Corintios ng 1, 27, 28, 29. Amen. Yung hindi no kalpadirante Dios. Demonstrabo mes que braço chiquito dilante ambos sushi drumi pai brug pandi bokas pabo tabutay ng tabo etawarda Kitiya mo tapay se kaje papyo ko ni sorupe. Pemir Espiritu di Dios tembo. Ang teori tumpol tatabri pabo mo tapay buski bel mi mes amita yinjan luganay. Kumiting autoridad di pel lang na natumanawar ki. Amen? Ama binjay nang. Itapong ke pastor ng kenda nang. Amen? Tendawo, pirumana. Paisi ka nang. Sorry pe, con este amor de Cristo, te dedicape, paso masopi cristiana pase, masopi pa flyer na dune, pero nyong karge, nyong treso ko'y come pe, nyong tasi nada pe, pero flyer si na dune, nyong bise, boke come, nyong bing turdia pe, en conoce nang, laka e conocebo. Amen. Eso nung ko teriba kaya. Amen. Gloria a Dios. Pero manantur, te save kera 13 awe. Wakbong ken Dios amanda de mo camina. Dios amanda son bonita so. Pero ti papi pasial Dios bendicionado nos hermanos estimado drachten. Un dia bendicionado bukas boyuna boser kerinan tur. Amen. Pero manang korta bong. Wak pa buti hindi, kubatap ko ba pa sorry pe. Esung ko nyo nung kamiri, esung ko turin na paso doon yung flyer so. Wak abon ti sung ko ta doon yung flyer so. Wak abon ti sung ko ti papi ko ni, lagi ko no sebo, bosa su number, pati sung ko ikome pe, pati sung sapati pe bisti, pati sung koso pe, bakwide anto pe alma di je. Despe emesta bisabu, men que queda de cosa que más. Comitasi, anto yori boting un lugar pe queda. Dios te abre una puerta. Por promesa na luta grande del business, Señor. Aleluya. Thank you, oh Dios, por mente aquí. Thank you, oh Dios, por palabras tremendo. Thank you, oh Dios, por gloria de niente. Bendicionata, Señor, oh Dios, lo cual como papia de los pies de mente aquí. Bendicionata, lo cual como hasi de mente aquí. Oh, gloria a Dios, Señor, mente aquí está tremendo. Mente aquí está bendicionada. Mente aquí, oh Dios, está base tu del nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Mi hermano, un día tremendo. Anto bendicionada. Dan kita ta pakadong ko tataon to kuno de presente de website aquí. Thank you, oh Dios, que ta voluntad nuende. Thank you, Dios, que palabra firme cabini. Para nos te demostrar amor de Cristo. Para apóstol que romana tu rabisa. Obi pagano tende e palabra a recibir palabra de Dios. E pagano, onde son kuta de miso, e son sushi de bacay, te miso pagano. Kuturotro. Wak pa abo,
Sita isung ku alma di Dios pasori piyaka hospital perfecto. Hallelujah. Gloria na Dios, mirumanos tima, un día bendición na pabosantor. Ella web se que tremendo, tenga presencia de Dios, la conocernos, me intaco, e adoración siempre con nuestra tienda que te saca, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, wapa pa tung bendición. Un bendición para un otro, mi hermano estimado, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Tatas, estimado Señor, aleluya. Gloria, aleluya, sí, Señor. Mi adoración, mi Dios. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, Aleluya. Thank you. Aleluya, na Dios. Aleluya, na Dios. Aleluya, na Dios. Nos da canto, aleluya, na voz. Aleluya. Gloria a Dios, oh, sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata, Dios. Tremendo, ¿verdad, Dios? Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Leandro Senchi. Dios bendicionado. Janet Martí. Dios bendicionado también. Aleluya. Gloria a Dios. Un feliz día nuestra hermana. Así que mi servicio bendicionado. Todo nuestro hermana. Tema yanku Dios que sonam. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dios. Sí, Señor. Aleluya. Guarda rumano, lubida bisa nos como contacto nos placa nos a Turcos, combo taparapa dia 25 de julho. Adiós. Adiós. Aleluya. Adiós. Adiós. Nos canta we, aleluya, na Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Tremendo mainta. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Aleluya. Yes. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Na Dios. Bendición. Aleluya. Aleluya. Na Dios. Aleluya. Na Dios. Nos canta we, aleluya. Aleluya.
Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Nos está dando Thank you, Señor. Aleluya. Kenneth, Dios bendiga ricamente. Turno trumanang, aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya na, Señor. Shalom. So long. Temo yan ko Diyos kay Ruman. Aleluya. Gloria na Diyos. Sí, Señor. Aleluya. Temo yan ko Diyos kay. Gloria